I da se bi ljudi, evo nas ponovo Luka Games. Danas snimamo napad u Clash of Clans. Ja se padati. Ajde, idemo na ovog dečka. Samo nemoj da mi baci neki koloni. Najponosnije ljudi nositi. Ajde, vreme za balon. Uzrvi napad. Ja. Не, опусни се просто. Гледам на следи. Извините, случайно съм кликнал паузу, после съм се дописила. И kao što vidite, pobedili smo. Pobeda i titula. Vidite kako su jaki bicepsi i duter patine. I hvala što ste pogledali ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to. Ćao.